Corpus Christi kasta rikuchikunapas tiapan. Hari kay kaso marka manta ya charing Corpus Christi kay ini di nasina pakta china kununta ya chan kay kunapas kay kunaka chiki titi riku chinga pagsamos ka kunaka pa el grupo Corpus Christi me parece de otra provincia está presente aquí en la ciudad de Cotacachi. Ujili saktamanta samos kakapang kay Cotopaxi markamana nacho kay na Corpus Christi Tushu Rikuchikunawa. Está presente el grupo de Ujili de la provincia de Cotopaxi. Kay Kura Raimitika kay Kumbas Kundi Yaktagumandapas Pactaya Micapán. La comunidad de Kumbas Kundi también está participando en esta fiesta de la cura. Chinapacha Ñucanchiruna Yakta Kunamanta hasta Bangarin para Mama Sumanta Bokupán. Para mamamanta mi sumak pacha kura aswa kuna yukshin. Saya manda kay Cotacachi causa mi shu kunaka. Ya upa pacha kuna manta rai mi kunata kajaris kunaka pang kay kura rai mi niskata nacho. Nata nyukanchi runa zakta kuna manta pas kay kusija puri kunapika kimirispa kana kupang. Kay kunaka kay yunggo tushu niska kunawang. Saya muska ukuna mekapang. Danza de los yumbos de la comunidad Kumbas Kundi.
tusyo itabak na sinakupang kay Kumbaskun di Jacta Comanda. Es la participación de la comunidad Kumbaskun con esta danza Yumbos. Yuyari pasyon niya upapachapika Hilis Kushkawa Hatong yacha taitabu kay Shina tusyo China upunata Paipa kiking kay Takinawang tusyo China parkami Ari cheta yaris pa kunanganya Kumba skundi Jacta Mandapas kay tusyo kunata Rikutis pa pakta China kubang Ama chingari pachunga di matata rurana kapanchi ari masina Kumbaskun di masiu kuna tukanchi alis kadaita kunapa kausaita yachaita tusuita ama chinga chinamanda kai sina riku china hupang sinasata ari runa Jacta kunapi kai riku chita ka ama chinga chispa rikcha chispa ka mai soma alepa chakana kapang Sinabaca Kura Aswa Reini kay Kota Kachi Pikas Kamanta Kumbaskun di Jacta Manda Bisa ukuna wamda ukuna Tapi kasta di kucina kupang Yuyari Pasyo Kura Aswa Guta Sumagpacha alpa mamita niyo kanchi kiking Jacta kunati Kukuchibang kay gutami hasta wangari yuyari na pacha aso ka sara mamamanda bisa mo nacho sara guta kuras pakalpi chaita chakichis pa chaita kutas pa aso guta ruragika sumagpacha aso kianay gumikapang Recordemos, maíz vienen de las comunidades, porque Madre Tierra nos da la producción del maíz, hace hora, se seca y lleva al molino, la arena se hace la jura. La jura es muy rica. Es muy alimento también. Masih linding albiar Kotakats kitimanda Baik kakaisina Runa kunapa kausaita rikchachis payana papang El compañero linding albiar así se colabora en las comunidades para que nuestros saberes fortalezca, que no se desaparezca.